jou verjaarsdag? Yeah, 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 yeah. Wanneer is dit jou verjaarsdag? Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November en Desember. 12 maande van die jaar. Yeah, yeah. Wanneer is dit jou verjaarsdag? Yeah, 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 yeah. Wanneer is dit jou verjaarsdag? Is dit in die somer of is dit in die winter? Wanneer is dit jou verjaarsdag? Is dit in die herfst of is dit in die lente? Wanneer is dit jou verjaarsdag? Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November en Desember. 12 maande van die jaar. Yeah, yeah. Wanneer is dit jou verjaarsdag? Yeah, 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 yeah. Wanneer is dit jou verjaarsdag? Yeah, yeah. Wanneer is dit jou verjaarsdag? Yeah, yeah, yeah. Wanneer is dit jou verjaarsdag? Wanneer is dit jou verjaarsdag? Ha 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 ha!